10-ak projekcija do sada, da smo nekoliko puta obišli Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, da smo prešli preko 30.000 km, a to mi odnosi se dakle na mene i na dvojicu preživjelih sudionika prave štafete smrti, Đuru Kovačević, Ivicu Jurčana. Doduše Ivica Jurčan 100% Domovinskog rata bio na puno više projekcija nego Đuro. Đuro ima neki obaveza, ali Ivica je skoro na svim projekcijama, tako da je to ovako jedna vrlo lijepa scena za vidjeti kad naš Ivica, kad ljudi pogledaju film pa se pojavi i na kraju filma prikazuje kako čovjek može biti vedar, nasmijan i optimista i bez dvije noge. A Ivica Jurčan, to je vašim gledateljima vjerojatno poznato, 12 dana i 12 noći je preležao na -15, bez liječničke pomoći, bez hrane, bez dvije noge, teško izranjavan po tijelu nakon proboja iz Bogdanovaca, kasnije bio zarobljen, proveo 4 mjeseca po srpskim logorima, da bi se poslije toga još godinu dana liječio po Hrvatskoj i danas evo širi optimizam po Hrvatskoj. Dakle, prešli smo preko 30.000 km, film je vidjelo preko 20.000 ljudi, a sve bez, evo ovakvih, hvala vam, bez ovakvih najava, to je sve manje više od uha do uha, braniteljske udruge, prijatelji, Facebook, dakle nemamo nekakvu medijsku kampanju niti pomoć, zato ponavljam, hvala vam, ali da budem iskren nismo ni tražili i imamo i pune ruke, da ne kažem mnoge posle i ovako, ja vjerujem da ćemo do kraja 6. mjeseca imati preko 100 projekcija toga filma, što mnogi veliki hrvatski redatelji s kojima sam ja godinama razgovarao oko toga da se snimi film o ovom događaju, pa su im mnogi obećavali, a nisu ga nikad snimili, sa pustim milijunima hrvatskih kuna iz HAVC-a i drugih prihoda, oni nemaju toliko gledatelja ni toliko projekcija svojih filmova. Evo mi sa tom malom produkcijom imamo to jednu jako, jako veliku brojku, što me čini jako, jako zadovoljnim i kažem, jer izvukli smo iz ladica, iz prašine jednu priču o herojima Domovinskog rata, a takvih je nažalost stotine neispričanih priča u Hrvatskoj i to je inače jedna od poruka ovog filma. Dakle, braniteljima da ne šute, da govore ono što je bilo, da ne bi se ponovno dogodilo kao što se događalo u bivšoj državi, da nam 50 godina povijest pišu neki ljudi koji nemaju veze ni sa Domovinskim ratom, a ni na kraju sa ljubavlju prema domovini. Dakle, mi govorimo istinu i o tome se mora govoriti. Jeste očekivali ovakav feedback od kad je prvi put film prikazan u Lisinskom pa do danas? Pa ja moram biti iskren da jesam. Ja sam isto tako tražio od televizije Laudato da radim tu promociju u Lisinskom, dakle premijeru. Oni nisu očekivali da će tako biti, evo, ono što se kaže iz Pule, ja živim u Puli, sam napunio Lisinski, a isto tako očekivao sam da će biti takav odjek i po Hrvatskoj i po inozemstvu, jer je priča koja doista zavređuje da se vidi, zavrijedila je prije svega da se ispriča i niko ne ode miran sa projekcije filma i kad čuju Jurčana kako govori poslije filma, jedan film koji dira u dušu i srce, a s druge strane kažem, govori isključivo i samo istinu. I dalje neko spore Hose Vrendeno je bio prosvjed u Samoboru, Marković je dobio kaznenu prijavu. Zašto se to stalno reciklira od dnevno političke svrhe? Pa evo, sami ste rekli, dnevna politika traži i pronalazi probleme i kad ih nema, ona ih pronalazi. Hos je regularna postojala Domovinskog rata, imali smo svoje oznake na rukavu na kojima jasno piše sve što piše i ne možeš ti sad, evo, upravo to je, kažem, jedan od razloga zašto se mora govoriti, zašto se mora pisati, jer već i na ovaj način neki žele prekrajati najnoviju hrvatsku povijest, a to mi niti ćemo dozvoliti, ne vjerujem ni da će narod to dozvoliti. Koji su vaši daljnji filmovi? Spomenuli ste neke druge projekte, knjiga, monografija, neki novi film, o čemu je riječ? Pa ako Bog da, bit će i filmova. Sjedimo, razgovaramo opet sa našom dragom Nadom Prkačin, razgovaramo o jednom ratnom filmu, ovaj put igranom, a projekt na kojem trenutno radim i koji me jako, jako okupira i sad mi čak i nedostaje pomalo i vremena, doduše najviše mi nedostaje novaca, zato što je prilično skup projekt, to je projekt monografije o dragovoljcima HOS-a vukovarskima, dakle, ali u satniji HOS-a Vukovarskoj, koja će pratiti sami njihove početke, dakle, od ljeta 1991. u Bosiljevu, od prvog ratišta u Bariloviću, preko Zagrebačke vojarne, Vukovara, preko Ovčare, pa onda logora srpskih, dakle, taj dio. A s obzirom da smo Viktor Junić Paša i ja jedini koji smo iznijeli filmove iz vremena okruženja Vukovara
Imamo veliku zalihu ratnih fotografija koje su inače ljudima poznate ovako pojedinačno, vrte se godinama i preko interneta i mnogim muzejima su, ali nisu nikad bile izložene na jednom mjestu sve. Tako dakle, plan je i tako će vjerojatno i biti u 11. mjesecu ove godine u Zagrebu ćemo napraviti promociju te knjige na kojoj radim i izložbu ratnih fotografija iz Vukovara, iz vremena okruženja, dakle 10. 11. mjesec 1991. Vukovara i Bogdanovaca.